yenza umsebenzi ongaka ojabulisa ingoma yezwe ejabulisa izwe baba. Lento kuyona into ongazoyichazela abantu bayayazi. Bayabona ukuthi umthandeni izinga lakhe lingakanani. Ukuthi ke phela kulelizwe kunezinto kushintshana khona ingoma ngayibhala ngathi kushintshwana ngemali kudayiselwana udumo amampunge khona izinto engamampunge kushintshwana ngemali kudayiselwana udumo kulomhlaba kuyadayiselwana ngemali udumo umuntu aphushwa ngemali umbone omunye ngathi unenkinga kanti akaphushwa ngemali njengalezi zinto zenza lapha ku Facebook sizokuthiwa niyakhokha lapha nikhokha 500 njalo ngenyanga nikhokhela ukuthi nibe nama viewers amaningi thina ngasize sikwenze lokho ngeke ngithande umuntu ongangithandi ngeke ngithande umuntu ukuthi uyangithanda engangithandi mina ufika kwami emgqetsheni ukubhala ingoma yami ukuthi amatema lombhemu bakhombisile ama Red Nation ukuthi okay ngilandela umuntu okufanele ngimlandele ukuthi wena ngilandela umfana angimlandeli mina umfana mina ngicule